Салам достор, бүгін 3 май 2025 жыл 5 сектор аралаш унаалар болот. Каналга катып лайк басып унутпагыла. Акчыйт Акылбеков базар шоу. Honda CR-V 480 миң сом, объем 1.6, жылы 2003, механика, расход 7.10. Андан кийин машина Mazda 626. Коробка механика. Басы 300 миң сом, объем 2, жылы 2000. Жылы 2000. Passat B5 360 миң сом, геми бар. Телефон номерлары. Объем 1.8, кондиционер, печка. Коробкасы механика. Полный электростеклоподъемниктер, состояние аябай жакшы экен. Чалып сүйлөшкөнгө универсал. Дөңгөлөктөр состояние аябай жакшы. Корейский масло дейт. 360 миңден геми бар да, бираз. 330. 330га беребиз деп мына. Да, кете берели. Бул жерде чакан Mercedes, аны көргөзүп эле коеюн. Mazda, аябай адамды өзүнө тарткан кып-кызыл Mazda. 355 миң. Ой, 155 миң идеальный состояние. Геми бар дейт, коробкасы механика. Окончательно канча болду? Окончательно 130. 120га болобу? 120га болот, э? Наличка бересиң. Наличка болсо 100. Так, 120га болот дейт, наличка болсо. Сүйлөшүп көрөлү. Toyota Yaris срочно 290 миң сом. Көрөлү 390 миң сом Toyota Yaris. Коробка механика. Состояние аябай жакшы. Lada 21.06. Состояние аябай жакшы экен, жапжаңы жылы. 06. 245 миң шока. Мотор 4 ступка, расход 8.10, коробка механика. Каналга катып лайк басып унутпагыла. Бүгүн 3 май 2025 жыл. Көп адамдар ушу Nexia'ны да тартып деп суранышат. Айтмакчы, ушу орустардын унааларын өзүнчө чыгарылыштай видео кылып тартам, бирок муну кошуп коеюн. Nexia 2 240 миң сом. Газ, бензин 2008. Так, видеосу да уланта беребиз. Каналга катып лайк басып унутпагыла. Toyota Corolla ушунда тартчы дегендер аябай көп болгон, бу да чыгарылышты. Коробка механика, Toyota Corolla. Жылы 2002, объем 1.8, 650 миң сом. Договор дейт, 650 миң сом. Mazda 6. 509 доллар. Объем 2. Toyota Camry. 9900 доллар без вложения, расход 10-11. Коробка автомат. Каналга катып лайк басып унутпагыла. Бүгүн 3 апрель. Базар шоу каналы. Да, улантабыз видеону бираз. Күн аябай ысыган, экран караңгы болуп эчи көрбөй турат, бирок тартып жүрөм. Да, бир Corolla. Жаңысынан жылы
460 000 сом. Так, мында көріп өткен. Kia Euro Carace 2008 автомат, объем 1 485 000. Да, бір мындай машина екен, түсініксіз, короче. Емге қызық болса, мына телефон номерлары басы $9500. Без вложения 2014. Chevrolet дағы бір коробка автомат. Chevrolet Spark 2010, объем 1, кожаный салон 520 000 сом. Келмей бар. Spark 510 000 сом дейді, бұл дағы 2010 жылы коробка автомат. Так, алдыға улантырыз, Audi мұрдақы чағылышта ұшы комментарияға жазсы, Audi'ні мне көргізбейсің деп, да? 430 000 сом 2.6 Audi S4 жылы 91, 5 ступка механика 430 000 сом. Сәсәңіз айва соңған. Видеоны алдыға қарай улантасыз. Golf 4. $5700, 2003. Объем 2, коробка автомат. Без вложений дейді. Так, бұл жерге барсақ дағы арзанырақ машиналар бар. Vento. Коробка, механика. Договорында көріп тұр. 1.8 моно. Jetta. И багаж, капот аябай сәсәйесі жақсы екен. 270 000, 1.8 механика 85 жылғы. Jetta. Салонда оның ішінде шындай сәсәйінде аябай жақсы екен. Nissan Primera ескісінен. 250 000 сом, 99, объем 2, коробка автомат. Golf 2. Коробка механика, сәсәйесі аябай жақсы екен. Краска беріліптір. $200 000 сом, объем 1.8, 88 жылғы. Nissan Almera договор дейді. Ford Mondeo 2001, 320 000 сом. Коробка механика 320 000 сом көрілі. Mitsubishi азыр маркасы. Так, 2003 жылғы объем 1.6, басы 340 000 сом, расход 7.8, коробка механика. Коробкасы механика екен. Nissan Primera жаңысынан. 2003, 6 ступка, расход 8, 6.9, пробег 189 000. Коробкасы механика. Басы қанша болды екен? 465 000 дейді. Жоқ, 365 дейді, 365 000. Ford Mondeo дағы бір. Сәсәңесі аябай соңын. Бұл сатылып айтақшат, жөніне тұрып тұр. Ошының жанында Golf 3. Без вложений 340 000 сом, 1.8 моно жылы 92 механика. Үстінде момдай да бар екен, багаж. Бұл жерде Vento, сәсәңесі жақсы екен. 250 000 сом, без вложений 93 механика, 1.8 моно.
Audi A6 объем 2.6. Состояниесі жақсы екен. Бұл да сатылып айтқан, ешке қағаздар жоқ екен. Ford Mondeo 2001 450 мың сом. Daha biri Ford Mondeo 400 просит. 400 мың сом дейді. 2001 1.8 5 ступка механика. Басы 400. Без вложений. Без вложения 400 мың сом. Полный родной айниктер менен. Родной краска. Родной краска, айниктері полный родной дейді. 400 мың сом. Бирок краска берилипти да. Кожа, рожа, все здесь Смотрел. внутри. Андан кийин машина Golf Polo, Volkswagen Polo 2012 450 мың сом. Газ, метан. Дагы машина улан төрөбүз. Бул жерде Mercedes турат, кызыл түстө 124 350 мың сом 96. 350 мың сом 96 жылкы. 415 деген номерде 06 регион. Кийинки машина ушундай түшүнүксүз маркадагы машина Toyota Furgo дейт. 2001 1.5 465 мың сом. Чалып өчкөлө 465 мың сом. Мына дагы бир Toyota Corolla тарчы дегендер үчүн. Toyota Corolla 2001 механика 5650 доллар. Aşka geldi baksam aşka geldi. Honda Jazz. Азыр муну да көргөзөм. Honda Jazz. Срочно дейт. Договор экен 2005 1.3. Honda Jazz. Passat B4. Прошу 310 мың сом дейт. Жылы 94 механика 8 расход. 94 жылкы. 310 мың сом. Универсал. Mazda 626. 90 мың сомго машина экен, Mazda 626. 90 мың сом. Жылы 88, объем 2, басы 90 мың сом, расход 10. Машина ичи жабык. Golf 3. Bası 300 мың сом, Golf 3. Kemi var. Kemi var дейт. Жақсы сақтар. Состояниесі жакшы. Объем 1.8 краска берилиптир. Дагы бир Toyota Avensis. Toyota Avensis сурагандар көп болгон, бирок мунун номери эчкеси жок экен. Алдыга карай улантабыз, тетиги жерде дагы бир Toyota Avensis турат. 2 Toyota Avensis, 3 Toyota Avensis турат. Ошо үчөөнү тең көргөзүп берем азыр. 2002 1.8 380 мың сом. Коробка механика 380 мың сом көрүлөт. Коробкасы механика. Экинчи Avensis мына. 2001 1.8 415 мың сом. Дагы бир Toyota Avensis 03 регионда бул. Мунун состояниясы экөөнүн караганда жакшыраак экен да. Азыр басын билели.
Сатылбайт окшойт, бул жөн эле басты жок экен. Так, видеону алдыга карай улантабыз. Toyota Ford Mondeo 330 миң сом дейт. Бул механика, мотор жаңы басылыптыр, объем 2 бензин. Могул жерде ак түстөгү Nexia'ны тартып берейин. Эки миң 270 миң сом, объем 1.5. Дагы алда карай улантабыз. Кандай машиналар бар? Nissan Primera договорный дейт. Көрөсүз беле коюң. Бул жерде дагы бир Passat B5 ССНС аябай жакшы экен. Коробка механика. Газ, бензин, метан деген газ коюлат экен. Договорный 1.8.98-жылкы. Кара түстө Nexia 2010-жылкы 200 миң сом. 2010 1.6 200 миң сом. Базар шоу. Дагы бир каналда, дагы бир машиналарды чыгарып коюн. Состояниясы аябай жакшы канал, машина. Honda Jazz 2009-жылкы 7.8 автомат. Nissan Tico дейм. Nissan Tino 420 миң сом. Объем 2. Audi S4 91. Баасы жок экен. Могу Audi'ни да чыгарып коюн. Мурдакы чыгарылышта Audi сурандар аябай көп болгон. Договорный дейт. Телефон номерлары азыр басын сурап коюн. Audi A6. Видеону улантабыз, паузаны басып турайын. Mazda Prima'сы. 2004 1.8 идеальное состояние, 420 миң сом. 420 миң сом Mazda Prima'сы. Passat B5 360 миң сомго көргөн, механика, объем 2 жылы 2 миң. 360 миң сом, бир аз арзандап калганмы дейм да. Honda Accord. $8.800. Механика, автомат, газ, бензин. Состояниясы аябай жакшы экен. Бул жерде дагы бир Vento. Баасы 230 миң сом. Дагы бир улантып беребиз дагы. Бир аз арзаныраак жерге барайынчы. Passat B4. Договорный дейт, бул дагы чалып койлу, если эмесе. Audi A6, объем 2.6. Коробка механика, мында эчке кагаз жок экен, сатылбай окшойт. Ушундай болсо да каналга каттап лайк басып койгула. Audi S4 мына 91-жылкы 2 объем моно 380 миң сом. Состояниясы аябай жакшы экен. 380 миң сом. Дөңгөлөктөрү титан. Коробка, салон кожа. Коробкасы механика.
Golf 5 570 ming so'm. Golf 5. Bunday mashinalarni men ko'pda ko'rmayman. Так, videoni ulantamiz. Honda Accent 2006 mexanika 300 ming so'm. Коробкасы mexanika, bası 300 ming so'm. Hyundai Accent. Honda CR-V eskisinden de Hyundai Accent. Honda CR-V. Oң rullu. Коробка mexanik avtomat. 2004 695 ming so'm. В отличном состоянии. Mazda 626 Dagorna elektropakет çalıp ko'rildi. Mazda Cronos ayoy yaxshi mashina ot. 1895-yilgi 626. Так, Dagorna deydi bu da. Так, следующий атайын арзан машиналарды татып берейин. Тетігі жерде daha bir Mazda 626 ошону да сіздерге көргөзүп берейин. Көк түстө. Тоқсон Dagorna бул деле ушундай чалып көчкөлө. Mazda Prima'сы сол рулдуу, коробкасы механика. 380 ming so'm. Kanala katılıp like basmayı unutmayın. Bugün 3. May. Golf 2. Состояние аябай жакшы экен. $190 ming so'm. 190 ming so'm бас. Двигатель ты видел. Багажник, пожалуйста, смотри. Daha bir машина бұл жерде Nissan Prima'сы. Ой, Primera, Nissan Primera. Eskisinden. 350 ming so'm. 1.8 2001. Бұл жерде daha bir 06 же 07 Жигули 07 2008 125 ming so'm. Aybay arzan bak. 125 ming. Döngülüktörü Titan 125 ming so'mga tatıktı da öyle. Soğundan görülü. İçi aybay ıskıttı da. Biroq учет Rossiya yaqinda. Andan keyingi mashina ulantirish. Bu yerda Volkswagen Bora. Ushbu mashinalarni aybay nachar deb aytadi. Bilmayman, biroq haydaganlar biladi. Коробкасы avtomat. Bası 450 ming so'm. Так, Mercedes $7500 кондиционер, работает все опции, объем 5, жылы 2002. Бұл жерде дағы American Passat B5 универсал. Окончательно 325 ming so'm. 2001. Так, Audi 100. $270 ming so'm, жылы 93. Объем 2.3 механика. Volkswagen B4
270 мың окончательный договорный. Жылы 96, объем 2. 270 мың сом. Андан кейін де алда Олантос Mercedes 124 96 коробкасы автомат. Договорный екен, өзіңе чалып сөшкерлі. Golf 3 320 мың сом. 93 механика 1.6 320 мың сом. Открыто, брат, без вложений. Сейчас надо больше открыто. Машина без вложений. Пожалуйста. Окончательно қанша болды? 300 отдам, брат. 300 мың сом. Пожалуйста. Все, запасочка, все на месте. Родной, Ага. домкрат, баллонник, запаска. Окончательно 300, да? 300 будет, да, окончательно. Это B5 остается, да? В данный момент без вложений. Окончательно 300 мың сом без вложений. Состояние сайва жашкан. Это тоже ваше, да? Да, Пока тоже. А это сколько? 320. 320 мың сом басым. Механика телефон номерларына чалып көрлі. Отличный состояние, без вложений. 320 мың сомға берем дейді. Чалып сөйлесіп көрлі. Коробка механика. Состояние аябай жашкан чынында. Дөңгөлөктөрү титан. Электропакет, гидравлика полный бар дейт. Комплектациясы аябай жаш. Пакет, братан. Комплектация аябай жашкан. Телефон номерларга чалып дагы жолу сөйлөшүп көрлү. Стеклоподъемник, электрозеркала, центральный замок. Антифейс стоит, да. Чалып сөйлөшүп көрлү. Мен ушу машиналарды эшиктин алдында машиналарды тартып баштайм. Анткени өзүм да эшиктин алдында отурам. Toyota Carina дейт. Ушуну сурагандар да аябай көп. Toyota Carina тартчы деп. Баасы жок экен. Сатылат экен да бирок. Андан кийинки машиналар ушу алда эле улантып беребиз. Буюрса силерге көптөгөн машиналарды да көрсөтүп берем. Honda Civic 400 мың сом, 2001, объем 1.5. 400 мың сомго Honda Civic көрүлө. Регион 06. Каналга каттап лайк басып коюла сөзсүз. Жана комментарийга жазып калса кандай машиналар кызык, кандай машиналар тартам. Ол жерде ушу мага жаккан дагы бир машина бар экен. Mazda Cronos. 210 мың сом, жылы 94, 1.8 центральный замок. 210 мың сомго көрүлө, аябай сонун машина. Golf 4 универсал. Титан дисктерде. Коробка механика. 280 мың сом окончательный дейт. Ушундай арзан экен, 280 мың, объем 1.6. Обмен жок. Honda Jazz срочно договорный. Spark сатылбайт экен бул.
Nexia 230 ming so'mga ko'rildi. Состояние идеальное. Toyota Avensis sıralayanlar için коробкасы автомат 690 ming so'm. Объем 2 автомат. Bu video ancha chiqmay qoldi, ancha tarqalmay qoldi, biroq по-любому like bosib qo'ying. Andan keyin mashina Passat B4 жаңы keldi. Дөңгөлөктөрү Titan. Bası 335.094, 1.8 mono, без вложений, Passat B4. Без вложений deydi. Toyota Avensis 450 ming so'm. Xushmenle o'sha video jin tutadi, давайте. Toyota Carina satılıb aytkan.